Ayun na po, akasmay sa lawagen nyo, nga kailian nyo apo, nayanak di makkel ito lawag, proud lawagen nyo apo, kaya tagananos tayo. Tinaudi nga in request ko ti opisina ni Apo Congressman, tanagsarita kami iti last week. Sa the resolution mi Apo, request kami iti stoplight, Uppat nga stoplight apo. Sir. Lawag apo kasi magkita tayo ket pwede ti umay nga dakkel nga mall ket trafficen. So nag-request tayo iti Uppat nga stoplight nga mapan iti junction iti Airport Road going to Nangalisan A. Yes, sir. DJ Sangu, the crossing the hypermarket, ken the Capitol, Bacarra Road, Rizal Street, ken P. Gomez and Bacarra Road. So anat ti update na or kaslang sungbat met sir ni Apo Conglete, sir? When give me a copy. So okay copy the resolution Apo kita, I hope 2025 pa lang amin eh. Yes, so, sir. I think office na tinag-requestan through DOTR through Kong Sandro. Okay. So, dati sir, ket talaga nga dakkel makatulong na perdi dati adad to isangot ti high parents. So, iti as soon as possible, sir, maikanto dagiti nga places, sir. When na po, tapno may ti flow of traffic, DJ, tapno ma-decongestment, dito ana. Kenti may la isaritak apo get dito kailian dito kasi request time dito integrated canal system ti Bacarra Road. Yes, sir. Kada other streets ket agan anos da basit. Kasi the least we want again is malayo state sentro. So ada dito integrated canal system of O'Brien ti DPWH apo. Okay, so, sir. Agan anos da basit. Yes, sir. Sir, nadapay kayat mga ipadanon, sir, kada kitag bayboy ti JCK Online TV from your office. Go ahead po. Ayun na po, akasmay sa lawagen nyo, nga kailian nyo apo, nga nayanak di makkel ito lawag, proud lawagen nyo apo, kaya tagananos tayo. Tay pagsasaw ni papangkod di ko apo, kaya amok nga narigat iti biyag, nga better latan nga you are given a chance to live. So, only kung nanay di ko, if I'm given a chance to choose between wealth and health, kaya I will rather choose health. So, mas importante apo nga healthy te amin, salunat, healthy te amin. No adaman downfall te tibiyag apo ket always be resilient. So, bumangon tila ta. Dagiti pag may tanakadatay nga tagalawag apo. Nga guri ka sano kasad ka down mo ket kahit te bumangon. So, adala ta pag-asa apo. Okay. DJ apo. Always bear in mind. Okay, sir.